svima. Evo prvi video u ovoj godini. Iz bezbroj nekih razloga. To jest evo prvi snimani video. Imao sam par kratkih vožnji, ali jednostavno nekako se nije poklopilo da napravimo neku vožnju koja će da, tako da kažem, biti vrijedna snimanja i objavljivanja. Krenuli smo iz Kotora, ja i dva druga, Miloš na Zontesu, Matija na Yamahi, i idemo da se provozamo rutom koju sam ja vozio prošle godine. Idemo kroz Crnogorske Platije, idemo preko Mateševa na Andrijevicu, Verane, Plav, Gusinje i naravno poznata SH20 koja je glavni cilj današnje vožnje. To je vožnja nekih 420 recimo kilometara i po navigaciji kaže 8 sati, s tim što će to biti vjerojatno duže jer ćemo praviti dosta pauza jer ćemo ići neke predjele koje nismo do sad bili i mislim da ćemo se tu dobro zadržati. Tako, idemo dalje. Standardno, jedan od najljepših puteva za vožnju u Crnu Goru i znam da u skoro svakom ovom videu ima ova sekvenca puta, ali jednostavno svaki put kada prođemo uda iznova se oduševim. Kako i ne bi. Jesu tako. Idemo. Čekaj, stavim na oči. Napravili smo malu pauzu prije ulaska u Platije. I idemo sad vožnja kroz Platije u Živancija. Ovo je, baš sam se užalio. Ovo bi trebalo baš da bude dobra tura. Vrijeme je idealno za sad. Vjerojatno će biti malo niža temperatura gore, ali za sad to izgleda super. Zvanično svide ima otvaranje sezone. Sljedeće nedelje vidjet ćemo da li ćemo stići. Svi radimo u turizmu i svima nam je sad počela ljetna sezona i onda slobodno vremena je jako malo, ali nadam se da ćemo stići da vidimo bar još jedan ili dva nacionalna parka prije velike ture koja je planirana za kraj juna. O tome ćemo u nekom sljedećem videu, ali to je višednevna temperatura. To je višednevna tura. To bi trebalo da bude baš dobro. Uživajte ljudi. Čujemo se ubrzo.
iz filmova. Prošao sam ovuda bezbroj puta, ali opet ljepota. Stvarno fantastična priroda. Ovo je bogatstvo Crne Gore. Ovo mora da se doživi. I evo nas sad na naplatnoj rampi i ulazu u nacionalni park Prokletije. Kao što vidite ljudi, 13,5 € je godišnja karta za sve nacionalne parkove u Crnoj Gori. Vrijedi svaki dinar. Inače, pojedinačna karta je 3 € za Lovćen i za dormitor mislim da su 4 i 5, a to je jedan ulaz. A ovo je bez neograničen broj ulazaka. Vjerujte, vrijedi. Uživajte u našoj Crnoj Gori. Razumijem. Hvala puno. Dođite u Crnu Goru, ljudi. Pogledajte ovo. Pogledajte ovaj raj.
gdje si, botan? Ajde ovo. Ljepot. To je drugar. Matija i Miloš. Fantastično. A? Ekstra. Dobra vožnja, dobra vožnja. Približavamo se, ne približavamo, nego smo na graničnom prelazu. I evo nas u Albaniji. Vamonos. Put do sad je u lošijem stanju nego prošle godine. Mislim, nije loš put, ali ima dosta rupa, dosta je ispucao do sada. Uski prevoj. Ovo je taj dio, uski dio. Taj pejzaž. Ljepota.
Italia. Kakva vožnja, čoveč. Ciao, ciao.